Motswedi tla ka tlhamalla go ena ga sotoro bokgolo ga borone mo ga dikgantsa Botswana television tsa nako ya bongwe mme a re di simolla re le bepele ditlhogo. Maloko a mašwa khuduthamaga ya lekgotla la kabo ditsha la gantsi a rotloeditswe go busetsa tshepo mo setšhabeng. Bagwebi ba phane ba simolositse mokgatlho wa go bapala le go rekisa phane. Fa mokatisi wa Zebras sa itumelele ka ha ba dirileng dingwe ka teng mo motshamekong kgatlhanong le Mozambique. Motho dumela nka magala me re tsena ka tlhamala mo dikganyentse mo go tsone maloko a sa tswang go tlhongwa a khuduthamaga ya lekgotla la kabo ditsha la gantsi a kopilwe go thusa go busetsa tshepo ya setšhaba mo tirong e ya lekgotla le dirang ka go sala morago ditsamaiso le melao mo tirong ya bone. Se se builwe ke molaodi wa kgaolo re Kitumile Ramotadima jaaka maloko a mašwa a ne a tlhatlhelelwa ka ga dikitso tse di ka ba thusa mo tirong ya bone. Angela Inosa ka dintlha. Makgotla ka boditshara le namane tona tiro ya go aba lehatshe le gone go netatsa gore le diriswa sentle mehelana le go aparelwa ke dikgangkgang tse di dirang gore setšhaba se se ka sa tshepa. Ke ka mo maloko a khuduthamaga ka boditsha go itlhiwang go tsosa serodumo sa makgotla ao gore setšhaba se ne le tshepo ya gore tsamaiso e sala morago. Batswana ba gaetsho ra itse gore ka ha ba le bang di-land board ka teng ka ha ba le ba Ministry of Lands and Water Affairs ka teng ga ba lebe ka leitlho le gore le lentle but leina le lentle la itirelo a re ntshe maswe dinaleng a re se ka ra ingathela a re se ka ra ikabela a re direng hala ka tlhamalalo ka ha molao o buang ka teng so re lebelele melao mengwe e leng gore ga e re ise gope ha molao o sa re ise gope re lwela go bona gore molao re ka o change ka tsela e ntseng jang lehatshe le ka tsholetsa itsholelo ha Batswana ba batla lehatshe ba tshwanelwa ke gore ba hiwe lehatshe a re heng Batswana lehatshe economy ya rona e gole re kgone go compete le mahatshe a mangwe. Tiro eo yang go dira ke ya puso ga se ya gago ga se ya motho ke ya setšhaba e dirwa ka manontlhotlho e dirwa ka botlhaga e dirwa ka botswerere e dirwa ka bonnatla e dirwa ka bofefo e dirwa ka botho ga re batle corruption mo Botswana re gana nnyaa ya banyana ga go buiwa ka corruption tshenyetso setšhaba le hatshe le tlotlo. Modulasetulo wa khuduthamaga e re Mothethi kwa dibe yo tsena mo maemong a lekgetho la boraro a re motlhalo a bone wa bonala mme ebile go ya pele ba itubile molomo a tlase go tswelela ba ntsha maduo. Go ne go na le di-waiting list tse di telele go ne go na le dikgang tsa di-transfer go ne go na le dikgang tsa di-appeal and disputes a dira gore waiting list tsa rona re di sale morago re eme ka dinao re di hetse mo re heletseng re na le ditsha tse e leng gore di teng re na le ditsha tse e leng gore di teng gompieno kono jane re na le ditsha ko bere re na le ditsha ko qadi tse e leng gore di emetse hala batho gore ba ka applyment go na le batho ba e leng gore ba ba nnang ko di-settlementeng ba e leng gore ba nna mo merakeng jaanong batho ba o hitlhela e le gore ga gona ka ba itseng ka teng gore land board e setse e gorogile ko bere setse e gorogile ko kgaqae setse e gorogile ko qadi ditlhaeletsanyo ke gore go nne le thulaganyo ya gore batho list tsa batho di tsene mo di-Facebook nako e santse e le teng gore batho ba kgone go bona maina a bone nako e santse e le teng. Re sa le go setšhaba sa kgaolo a gantsi se kopiwa go nna sa arabela ditsha tsa bone ka nako e re ha ba bidiwa batle go arabela ditsha tsa bone nako e santse e le teng. Se sengwe gape le rona re tla go leka ditselana tse dintsi tsa gore ditsha tse di yang go abiwa di tsengwe mo maranyaneng gore batho ba kgone go bona gore go abiwa ditsha kae go di-settlementeng di. Lekgotla la ka boditsha la gantsi le mo tseleng ya go netefatsa gore seelo se puso e se ipeileng pele gore re pele ga ngwaga wa madi o hela a bo go abile ditsha di le 100,000 sa kgonagala mo nakong eno ba kgonne go nyeletsa gotlhelele melaba ba ikopelang ditsha mo mahelong mangwe. Angela Inosa, Botswana Television, gantsi.
Kompane ya BOTSWANA ya betse sekolo sa segolwane sa makgadikgadi kwa mosu ntlwana ya dithuto tsa boranyane tsa boitsana pele tsa dipalo e lopileng dikete di heta makgolo a supa le sephatlo a dipula. Mogolwane wa kompane eo Repabalelo Nkulume o gateletse gore maikaelelo a lefelo leo ke go tlhabolola le go tokahatsa maduo a baithuti mo go tsa maranyane. Se ba itseng Tebogo ka dintlha. E ne e le boitumelo jo bogolo mo barutabaneng le baithuti ba sekolo se segolwane sa makgadikgadi mo mosu jaaka ba ne ba amogela mpho ya ntwana ya dikitso tsa boranyane le boitseanape e maikaelelo a yone e leng go nonotsha baithuti mo dithutong tsa boranyane boitseanape le dipalo ka e le tsone tse di botlhokwa mo nakong tsa segompieno. Khamphane ya BOTSWANA le bana le seabe ba bangwe ba itama go ema maiteko a thabololo maranyane ka go abela sekolo seo ka go eo. A decision was taken to design, build and equip a STEM hub and many other science, technology and engineering empowering skills, tools and resources. The hub, once fully functional, is expected to create a center of students of Makgadikgadi Junior Secondary School, which will improve their engagement and familiarity with STEM products and devices, improve educational results, and empower and promote tech-savvy students. Kago e amogelwa ka o mabedi. We will give you value for your investment as time goes on. The handing over of the STEM hub is a great milestone and a feat that we shall forever cherish. To you, the BOTSWANA Mining Department, and your special partners, what you did for us is true and spot-on investment in education. It's youth-friendly, student-friendly. Go bontsha hela gore ga batho ba na le keletso ya go thusa ga gona se ka palang. Boeteledipele jwa motse le jone bo lebogela tiro ente e dirilweng ke khamphane ya BOTSWANA le tse dingwe tse e gwebang natso. Ke ra BOTSWANA le dipartnera tsa gagwe le lona babereki ba mine gore tiro e le dirileng ke tiro hela e tona ke dumela gore re le batho ba mosu re le bana ba mosu ba tsena sekolo makgadikgadi le tiseditswe mpho hela e tona e leng gore e tale thabolola hela ka di buidisa le ka di buile gona gore go ra gore maduo a tla nna botoka. Baithuti le barutabana ba kopiwa go tsenya mo tirisong ka go e lopile madi a kanang ka 778,000 pula go kgontsha maitamo a puso a go alosa moithuti o kgonang go ingapangapela mo go tsa boranyane. Se ba etseng Tebogo, BOTSWANA Television, mosu. Bagwebi ba phane ba simolositse semmuso mokgatlho wa go bapala le go rekisa phane kwa Selebephikwe. Maikaelelo a mokgatlho o wa maloko a hetang 130 ke go tla ka methale e mešwa ya go gweba ka phane le go kabakanya itsholelo ya kgaolo eo. Pego ka Karabo Molusi. Simolodiso semmuso mokgatlho wa phane ke kgatelopele e ka solegelang batshwari le bagwebi ba kgaolo mosola ka ebile ba ntse ba raletse dikgwetlho di akaretsa kgatako ya melawana ya tshomarelo tikologo le ditsatlholego borukutli le go tlhoka go akola dipoelo ka tekatekano mo go bapaleng le go gweba ka phane lebaka le le leele. Harabolo kgothoswa re le bagwebi ba phane kgotsa re le ba bapadi ba phane. Mme go ne go tlhoka yone tshwetso e tsatsi leno le kgobokanetseng ga kgotsa tshwetso e le e tsereng gore ga gona le se se ka re hemelang ga gona se se ka dirang gore phane ya rona e re boele mpho e re hilweng ke modimo e go teng phane e re tshetse e re tshedisetse bana e godise economy ya lehatshe la rona le toropo ya Selebephikwe ke gore jaanong re dire thulaganyo e tsatsi leno re kgobokanetseng gone sone se tsamaelana le yone thulaganyo ya puso ya ga tautona ya gore BOTSWANA sebaka se tsile sa gore re tšhentšheng dikakanyo tsa rona. Ha phane e simologa o ta wa ra gore phane batho ba modimo e godile e kwa ba re tago e le baka nako ya gore jaanong phane yone ga ya re emela nako eo ke nako e re tolang molao rona
re tola molao go tshwara phane ka gore ra bo re lemoga ka gore nna re bereka ka re lemoga gore ya re togela a gona gore ka e tshwarang teng ga batla go dira di-permit kwa rona phane e tsamaile yaanong a gona gore e bonang teng ke sone se se re tudisang molao yaanong re ne ka kopo re kopa gore ba re ithaganelele. Phane worm is a diamond to our lives as Botswana. It is a source of income, source of foreign exchange, simple source of food. Re itumetse ba gaetsho mo letsatsing la gompieno o ka re modimo o ka re utwa re eletsa Batswana bothe ba ne le kgathego ya gore ba ka joina mokgatlho wa rona. Go tlhama mokgatlho wa phane go le jwa le katlego e kgolo mo kgwebong ya phane ka jaana e le tshimologo ya metseletsele ya diphetogo tse di tlhokegang go baakanya melao le go betla tsela ya magokaganyane a metswedi ya itshetso mo go tla ungwelang botlhe. Ga re tsaya masho ja serious jaaka ditemane le di tswa mo ntse dingwe le bo mantenyana a modimo ra hila la rona. I'm a part of the natural resources diversification drive ya rona. It's a moment in phane a trade ya rona e supa gore serious ka sustainability. Katlego ya mokgatlho wa phane e tla nna seabe se se ka thusang lefatshe leno go fitlhelela maikemisetso a tlhabololo matshelo ka bakanyo itsholelo le go diragatsa maitlamo a mafatshefatshe mo ditsetlaneng tsa go ntsha dithoto le tiriso ya tsone mo go babalesegileng. Karabo Molosi, BTV News, Selebi Phikwe. Mothusa molaodi wa kgaolo ya bokone bophirima Ramogaupi ga borekwe a re ikatiso e tshegediwang ngwaga le ngwaga ya lekana la twantsho dibetso tsa tlholego e ba thusa go ipaakanyetsa dibetso di tshwana le merwalela. Re ga borekwe o buile seo kwa motseng wa Janoga Kgwamotsego John o tshwere dintlha. Re ga borekwe a re go botlhokwa gore batho ba rutuntshiwe mo go falotseng batho ka nako ya thagogo ya dibetso tsa tlholego di akaretsa merwalela segolo jang mo kgaolong e yang gabe e dikadikanyeditsweng ke metsi. A re nneng pelotelele, a re nneng boineelo, a re direng tiro ya rona ka lorato le ha seemo sa loapi a kongwe se sa re favor. Se ka ranyatsa re re gongwe gompieno ga go ise go nne le metsi a kalo re tshwanetse gore at all times be re le ready. Le fa go ntse jalo re Edson Sesego yo e leng mookamedi wa bakgweetsi ba mekoro mo kgaolong ya bokone bophirima a re lentswa ikatiso e e tsamaile sante ba ne ba nna le dikgwetlho tse ba kopaneng le tsone tse di neng tsa ba kgoreletsa go dira ditiro dingwe. Dikgwetlho tse di kopana le tsone mo training mo ke metsi ya ka bona ona le kubu mo metsi mo akere go na le kwena mo teng mme kana re traina di-boat le swimming ka kwa traina motho boat a ba sa itse go swima mme re kopana le kgwetlho tse dintsi gongwe boat e swela mo metsi la le mo metsi re na le bo mechanic ba e swetse mo metsi ana ra bankanya gongwe ntse le mo noke yana re kopana le batho gongwe ba o itse mo metsi gone o ele ra thasela ra thusa. Bangwe ba ba tsaya karolo mo ikatisong eo ba re ba anyile go le gontsi thata. How the flood batho ba sentse gore ba move from one side to one side ha batho ba drownile sentse gore re kgone go ba thusa. So we do that through these machines. So we came here to learn how to operate these machines, but I think we did very well because now even the confidence is there. Ntse ke sa itse go kgweetsa di-boat lore go aparwa ya ha o tsena mo boat ha motho ha o etse mono ke o ntshiwa ya o tsenelwa jang go tshwerwe eng lore ba bangwe ba iketumetse te ba to ithuta se se ithutileng. Mono ngwaga ikatiso e ne ngwakile ba tsaya karolo ba le 17 ba ba gwetilweng go nna ba ipaakantse ka nako tsotlhe. Kgwamotsego John, BTV News, Maung. Mothatsa re tswala dikgantse a kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 11 ke letsatsi la mahatshe la borre mme le ipelelwa mo mahatsheng a heta
1992 monongwaga lekana la Chobe DHMT le ne le rulagantse moletlo ko motseng wa Kazungula kwa dibui ka go harologana dineng tsa kgothatsa ga mmogo le go itlhatlhobela malwetse a farologaneng a akaretsa sukiri le madi a matona ke o leboga eole ka pego. Letsatsi la mahatshahatsi la borre la monongwaga le ne le tshwere ka hatase ga sethogo se se reng zero male suicide se se bayang ko pele botlhokwa jwa go thusa borre le bana ba basimane mo botsogong jwa bone jwa tlhaloganyo. Dipalo tsa borre ba ba ikgapelang botshelo di a tshwenya mo kgaolong ya borwa jwa Aforika mme seo se tlhoka gore bana le seabe botlhe ba tsenye letsogo. Theme ga ete ka go kgokgontsha ga e re zero female suicide ya re zero male suicide e bua le borre ka gone gore go lemogile gore dipalo-palo tsa borre go lebega e le bone ba e leng gore ba ikgapela matshelo mo kgaolong ya rona hela ya SADC kampo ke re Southern Africa go supagala yalo gore re eteletse pele re le lehatshe la Botswana ka go ikgapela matshelo. Borre ikemeleng ka dinao lo nne borre ba ba motia ba e leng gore ga lona le mathata lo tla go bona ba ga kuludi ga lo kitla lo a rarabolla ka go a itebatsa ka sedidi sa bojalwa le sedidi tsa go sunetsa khete. Being a father is beyond the maintenance or tang kgwedi le kgwedi. I get so le borre, please let us, in our maintaining the children, let us also pay attention to the fact that we actually try to create relationships with our children. Borre ba rotloeditse go kopa dithuso tsa bogakolodi fa ba lebane ke diemo tse di pitaganyang go na le go dirisa bojalwa le ditagi tse di bayang botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo mo diphatseng. Mme re ska ra lebala gore go tilo re tšhentšhe ka ga re akanyang dio ka teng ka ga re dirang dio ka teng ga e le gore ke le rrene ke atle ke akanye gore go seek health services ke dio tse e leng gore ga nka ka di dira ke akanye sešaanong. Rutina a bua ka dikgang tsa gore re ba sireletse re ba priesti re ba tlhokomedi tshwanetse re tlhokomela malapa a rona jaaka ke le sekao ke le monna o nyetse ba tla nna sekao mo banneng ka kakaretso. We need to change it. Totala se se tona ke mindset change la gore a re tswe mo go kgontshong a re tse boikarabelo jwa go godisa setšhaba banna totala responsibility ya rona intsi go eta bomme. Letsatsi la mahatshahatsi la borre le ipelela ngwaga le ngwaga kgwedi ya Ngwanatsele e le 19 go baya ko pele dikgang tse di amang borre. Ke a leboga eole BTV News Kasani. Kompani ya Chopis ya betse babereki ba yone dietsele go ba berekile ka natla ka boinelo ga mmogo le ka botlhaga mo dingwageng tse di 10 le go feta. Dietsele tseo di akaretsa seetsele sa yo berekileng ka natla mo dingwageng tse dintsi, seetsele sa yo gaisitseng botlhe le seetsele sa mokgweetsi yo kgweeditseng ka botswerere mo sekgaleng se se leele le se se khutshwane gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Gabo go le monyenyo le boitumelo mo maitsebo a khamphane ya Chopis ene e a kgethile go phopota le geta badiri ba yone ba ba berekileng ka nata botswapelo le boinelo mo dingwageng tse di sa tswang go heta. Mohuhutso le matsapa a babereki ba ke one a dirileng khamphane e se e leng sone mo nakong eno. I just worked hard. Ne ke le pelo telele mo tirong ya ka ke sa hele bo ja ka pelo gore ha bang khalemela gore direyana se direyana ke sa ba hele pelo tota gore o helela o le mo dingwageng tse ke le mo go tsone mo Chopis go tlhoka bopelo telele hela kana go yetela mo seemong se go supa go bereka ka bonata na especially ke rutwetsa basha gore a gona sepe hela so ka se bona mo botshelong without working hard. It's better for you to work hard to achieve something in life. Se ra gore ba bangwe ba ithute ba tswang go tlase ba ithute ka nna le bone re ka mosobe ba magala dietsela ka go teng le nna ka iteresela. Dietsele tse ke sesupo sa gore go bereka ka nata go ntsha maduo. To you, the stars of the night, keep the service baton burning so that when you give it to the next generation of employees, the spark is still there. Ladies and gentlemen, hard work will enable you to prosper beyond the realms of your imagination. The fact that you are receiving your 10-year Excellence Awards this evening shows that indeed your resilience was not in vain. This gesture is just to encourage
all our associates, all our colleagues across the organization. This year, we invited Choppy's representatives from other countries as well. Lenaneo le tsamaisana le maitama a puso a go hetola dikakanyo. And I cannot conclude my remarks without reiterating His Excellency's marching orders to us, BOTSWANA as a whole, that please let us change the way in which we do things, be hungry for the best and aspire to be the best, aspire to give out the best output so that this country as a whole can prosper. Babereki ba le 250 ba betswe dietsele ba ne ba gaisana le babereki ka bone ba bangwe ba ba mo mabenteleng a harologaneng a Choppies go ralla lehatshe leno. Moja Timo Kibeno, BOTSWANA Television, Gaborone. Ke ne ka tshwara tse di le ka lewetso tumampatana go tshwara tse dingwe tsone le tsa metshameko. Tla ke go leboge Honorable Nteng ke tsene ka gangwe mo go tsone. Ramabole wa pele wa lefatshe leno le Chedzani Master Loser a re o ithutile go le gontsi ka tsa boeteledipele kwa sekolong sa Institute for Management Development a kwa dithutong tse di neng di rulagantswe ke IOC ba tshwaragane le lekgotla la kgwele ya dinao la UEFA. Loser o ka ile fa se tla thusa go tlisa dikitso le dithutego tse di maleba mo motshamekong. Loser o ya go a re o tla netefatsa fa tsenya boitseanape jo mo tirisong ya go godisa motshameko mono gae. A re utlwa Kgomotso Sefako. E re jaaka metshameko e tsweletse ka go gola mo dikarolong ka go farologana di akaretsa tsa boeteledipele maranyane ga mmogo le ka fa go phadisonyang ka teng magota a metshameko a mafatshe ka go farologana le one a ikitile ka tupana go netefatsa fa ba na le seabe mo metshamekong ba nna le dithuto tse di maleba go ntse fela jalo le mogae ka jaana maiteko a go oketsa dikitso tsa bogogi jwa metshameko a tsweletse gore ba kgone go nna mo seemong le ba mafatshe a sele jaaka e rile bošeng Ramabolo a pele wa lefatshe leno le Chedzani Master Loser a go ithutuntsha. Nna ne ka tsenelela kana ka ikopela ke le master because of my master fitness gym e be le gore ke tlhalosa gone gore ke dira eng mo society-ing ke sedila bagolo le bana le batshameki le gone go supporta my case go supa gore ke dira eng as a former Olympian ya ka witse di Olympic they're about the joy of effort, they're about friendship and botsala, they're about education. So ke tsone dio tse le ba di kgatlhegela thata gore ha o go to you an Olympian a me o tshela botshelo ba teng me ke dumela gore tsone tse ke di dirang ne tsa ba kgatlha e be ke nna mongwe wa bana ba tlhophiwa gore ba tla tsenela program ya Innovation in Action. Morago go emisa mabole ka ngwaga wa 2006 Master Loser o tsweletse ka go tsholetsa selebjago sa motshameko o monogae gareng ga dikatego tseo e le gore bolola dinaletsana tse dingwe jaaka a thusitse lefatshe leno go gapa digauta tse thataro selefere le bronze 2 kwa metshamekong ya Zone 6 ka 2019. Mo godimo ga moo o nnile le seabe se segolo mo go fetoleng ke amogetse ke nosi go nna mmamabolo wa nthama wa Motswana go phadisanya kwa di-Olympiking. Ke kgolohela thata mo go nna e ntliseditse kana imthutile dilo tse dintsi ka gore ne re kopane le batho ba harologaneng ba ba tswang ko maphateng a harologaneng go le ba dibanka go le ba UEFA go le ba IOC ba bangwe ba tswa mo maphate a tshwana le bo cyber security yalo so ne re abelana megopolo so go nkgoditsela thata ka gore ebile ne re sa e hela re rutiwa ne re ta re nna ha tse re dira tla ka megopolo e leng gore mo go teng innovation di taka mogopolo ya o fresh o leng gore la o godisa be le o supporta le go presenta gona le ba ileng gore ne ba tlhola. Loser yo le Motswana wa ntha go gapa seetsela se selefera kwa metshamekong ya mafatshe a selekane ka ngwaga wa 2002 kwa Manchester le go phadisanya kwa di-Olympics tsa 2004 kwa Athens. O tsweletsa direla motshameko wa mabole ka botswapelo mo seabe sa gagwe se neng sa lemogwa ka ngwaga wa 2019 le 2022 fa a gapa tota ya mokatisi wa gaisitseng. Maikalo a me ke gore gone mo page ya me ya Master Fitness Center mo Facebook mo Instagram ke nne ntse ke bua ka ditutego tsene tseo ke nne ntse ke godisa ba bangwe mme ya ka tsatsi le tsatsi ke bereka le batho ke bereka le bana ba ileng gore ke a ba godisa
ke so se ke nnang ke bua ka sone go ba ruta tsone tsamaiso go ba ruta leadership to lead by example le botlhokwa ba go i-branda yalo ka bona ke le master fitness ke supa gore go botlhokwa gore batho ba go bone ebile ba itse go bona kae jalo jalo. Master jaaka tumile mo mererong ya mabole o na le dithuto tsa di-masters tsa go thabolola motshameko ke gore Master of Science in Advanced Sport Performance tsa solofetseng gore di mo thuse mo go tswelelediseng maitamo a gagwe a go godisa motshameko wa mabole mono gae. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mogatisi wa the Zebras Didier Gomez de Ross a re ga itumelela ka fa ba dirileng dilo dingwe ka teng mo motshamekong wa beke e fetileng kgatlhanong le Mozambique mme ba ntse ba bereka mo go baakanyeng seo pele ga ba amogela setlhopha sa Guinea mo motshamekong wa bobedi gompieno. De Ross o kaile seo maabane kwa phuthegong ya babegadikgang kwa Crestamarang Hotel kwa Francistown kwa neng a nankola ka fa ba ntseng ba ipaakanyetsa go lwela dintlha tse tharo kgatlhanong le Guinea kwa Obetitani Chilume Stadium. The Zebras ba notilwe ke Mozambique ka nno tse tharo go tse pedi ba nosediwa ke molaodi Tlhalefang le mogakolodi Ngele a fa Guinea yone e fentse Uganda ka nno tse pedi go e lengwe mo motshamekong o mongwe wa Group G wa go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026. Botswana e mo maemong a bone molokong fa Guinea e le mogo a bobedi morago ga Algeria e fentse metshameko ya bone ya gogo eo ka bobedi kgatlhanong le Mozambique le Somalia. Happy about some player during the last match. I was not satisfied about other. So we need to change something. Very important, and you know, is also we play only 4 days ago. It is also very important to make a small turnover. Very important to put on the ground fresh player. Obviously the mood is high on the camp. Every game the mood is always high. It's just always to respect our tactical approach that we have planned against, which cannot be mentioned now because obviously it shall be displayed tomorrow in the game. So, and the boys are ready for the encounter that will be tomorrow. Setlhopha sa kutlwano sa bomme se iponetse phatla kwa makgalakganyeng a sejana sa Botswana Volleyball Federation Golden Cup ba sana go fenya BF6 ka disete tse tharo go tse pedi mo motshamekong ono o tlola ditlhase wa seka makgalakgang o lo tshamekela kwa SSKB. Ryan Kgangonyane le Tlamelo Montsusi ba go rulaganyeditse pego e latelang. BDF6 ba ba tsene mo seka makgalakgang ba sena go fenya sebokeng ka disete tse tharo go lefela ke bone ba ntlha go kwadisa ntlha ba sena go fenya sete ya ntlha ka 25-21. Mo seteng ya bobedi kutlwano e yone e tseneng fo e sena go fenya UB ka disete tse tharo go lefela ya tla e tsholeditse lebelo la metshameko mme seo sa ba tswela maduo ba fenya sete eo 25-19 go ka dira maleka sete e le nngwe setlhopha. Makgarebe bao ba sesole ba ikentsha maswe dinaleng ba tsaya ketapele ya motshameko ka go fenya sete ya boraro e ne e le mašetla ka 25-21. Ya re mogwang o tshwanetse go ya borwa bomme ba kutlwano ba gana go inela motlhofo ba lekalekanya disete le kgetho la bobedi go isa motshameko ko seteng ya mafetsa kgang kana deciding set ka 25-14. Mo deciding set utlwano ba supa maitemogelo a bone ba etelela sete eo pele go fitlha ba e fenya ka 15-6 le go fenya motshameko ka pologotlhe ya disete tse tharo go tse pedi le go iponela phatla kwa makgalakganyeng a sejana sa BVF Golden Cup. Tota re wine ka ha o khatheng di mistakes tsa rona tsa di-service. We lost about 8 serves ka the first set. Even the second one, I think it's something to lose 7 or so serves. But then you really cut her. Happy one mobile monobali. Can at first they were not mobile. Happy you tsa bone ne di ganela thata mo nnete. So after barare ba ditsenya mo teng 3 meter line di go godimo. The setter was mobile. That's how we were able to win the game. Game in is by the set. Other team it's a set cost ne ira dilo accordingly. From there, the other one ya back any mistake it's a then e be le one tsa set. Nka go bolela gore our main letdown in our receiving department pass our 9 ya go tlase of which my ladies ka ba itse gore once ba sa take moralo wa bona wa go tlase
pass a rona ne ya collapsa service a rona ne ya collapsa official tshameka le team e tshwana le kutlwano o ira di mistake nya tse dintseng yalo ha gona space o ka se kgonang tota go bua nnete. Mo maduong a mangwe Police 6 ya bomme e fentse ka Lavango ka disete 3-0 ka 2-20 25-18 le 25-11. Ka fa letlhakoreng la borre gone fela jaaka go go bomme Police 6 e fetetse kwa makgala kganyeng ba sena go fenya ka Lavango ka disete 3-1 ka 25-18 21-25 25-14 le 25-15. Tlamelo Montswisi, BTV Sport, Gaborone. Motsetso RDB khutlo gone fa tla re tse sebaka se re leletse the Zebras sa masego le matlhogono ono mo motshamekong wa bone wa tshokologong eno tla ke leboge Tshepiso Sekolo ya ranola ka puo ya diatla one ra banteng wa boa jalo go garela thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona.